The Singer and Dancers Association Sashisian Kakot Kawere Pibaro Shakajia Rai Batchat Kabla Ai Kerteng Singing and Dancing Superstar Season 2. Kejing Pelongbiang Jongka Association Yakani Kajiakob Kadai Namar Labon Pelat Kibla Kerpa di Kinong Penyat Jongkani Kajiakob Bakin Pelongbiang Yakani ke Singing and Dancing Superstar Season 2. Audition dan sedang nado ke Praterik Upanai Disember Arja Arpulai Barkan kod ke Praterik Upanai Februari Arja Arpusau. Pada lihat ke online ya kebaan Kane Prapo Points Nagi Nong Bishar but Arpo Points nagi views but likes. Ke semi-final round ke sedang nado ke Kendai Terik Upanai Februari Arja Arpusau Barkan kod ke Kendai Terik Upanai Februari Arja Arpusau. Beriakan iru online ke online ya kebaan Kane Prapo Points nagi Nong Bishar but Arpo Points nagi views but likes. The grand finale kan long hak karwai tarik upanai mi arja apusau pat kan day live stage. Ya ka audition on kam COA ya ka registration fees haben COA tang gi basha jet sha ka semi final round. Ki barwai lane shot marwai kin hap COA shia jar tingka pat gi barwai kan hon but shot kan hon kin happen COA arja tingka. Ki kusnam namata ki nong job hak singing gilong first prize shilak tingka, second prize sunflower jar, third prize South jar but Chipotle ki consolation prize. Ki kusnam namata ki long job haka dancing kilong first prize shilak tingka, second prize sunflower jar, third prize South jar but Chipotle prize South jar but Chipotle ki consolation prize. Kaba kam sotana chushu kalong ba ki norai ki ba job haka ne ka Jacob kin yo lat ba ni kun yak audition jongka Indian Idol season 15. Bagi nong shot ki ba job haka ne ka Jacob kin yo lat ba ni kun yak audition jongka super dancer. Hakan ni kerja kau belasah tang gijirai Hindi khasi bat pareng. Bantip company asu pila ban call hau number kendai lai hinriu sau kendai hineu kendai san.